Reka tubifurize igicamunsi cyiza mwebwe mukunda bohoka mu by'ukuri bohoka ukire ni amakuru n'ubundi y'igicamunsi ni amakuru agezweho nuko situation ziba ziriwe nuko situation ziba zihagaze hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turongeye turagarutse rero tuzanye amakuru agiye atandukanye yakomeje kugenda avugwa ndetse tukaba tugomba kubabwira uko biba bikomeje kugenda byitwara, tukabazungurutsa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo tukababwira uko situation zihagaze. Tugiye kubabwira situation muri Gatoyi uko bimeze iza magingo ya uduce twinshi ndetse na progression za AFCM 23 zikomeje kugaragara mu bice byinshi byo muri Gatoyi. Gise bimeze ute? Kubera iki Gatoyi yabaye Gatoyi? Kubera iki AFC isa nk'iyari yamavubi nkuko benshi bakomeje kugenda babivuga? Ese Gatoyi barimo barayishaka mwiki? Gatoyi ni indiri ya FDLR ariko kandi ukomeje ushobora kugera muri Warikare ahari ibirindiro ndetse bya FDLR yemwe na FRDC. Byose tugiye kugenda tubabwira ibice byagiye byigarurirwa ariko bikaza kurangira byose bifashwe noneho ku buryo budasubirwaho nyuma yifatwa rya Gatoyi. M23 yigarurira uduce twinshi ndetse turimo n'uduce tw'ingenzi. Ndaje rero byose mbive imuzi n'imuzingo ndetse ndaza kubabwira muri territoire ya Kabare aho naho haje mu by'ukuri kwigarurirwa utundi duce n'imirwano yiriweho uyu munsi ndetse yanabaye. Turaje rero tubabwire uko situation zikomeje kugenda zitwara. Amakuru atugera aratubwira ko Ministre Guy Kabombo Mwandia Vita yemwe afatanyije na Jackman Shabani Luko babwiye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bwana Kakure Somo Evariste bakamubwira bati mbemwa ati ibi bintu ntihongere kwibeshya, ati ntunapime ntugasubire, ati imbunda zuri gutangaho amafaranga, ati turajya kwireturva abasirikare bacu bose imbunda bazigurishije. Ni ibiki? Byatewe n'iki? Byaturutse kuki? Byose tugiye kugenda tubigarukaho, ariko turaza kugenda tugaruka ku mirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo mu bice byinshi, haba muri teritware ya Walungu haba muri teritware ndetse yegereye Shabunda. Turababwira uko bikomeje, hanyuma tuze kugenda tubabwira uko situation zikomeje kugenda zitwara. Hanyuma amakuru aratubwira ko ubwato bwakoze impanuka mu mugezi wa Sankuru, abageze ku ijana n'abandi hejuru hafi 120 bose nibo bari muri ubwo bwato. Harokotse bangahe? Byose turagenda tubigarukaho tureba uko situation zimeze mu by'ukuri uko bimeze. Abarenga 60 hafi 70 nibo baburiwe irengero muri uyu mugezi. Ni affluent ya Fleuve Congo, ni umugezi witura mu ruzi rwa Kongo, bigaragara ko narwo ari uruzi. Byose turagenda tubirebera hamwe. Hanyuma amakuru aratubwira ko hari abaturage basabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi kwirukana ingabo z'Abarundi ndetse na FDLR kugira ngo abaturage bicare batekanye bafite umutuzo. Ibi ngibi byavuzwe kubera iki? Byose tugiye kugenda tubibasomera tubiva imuzi n'imuzingo kugira ngo ibintu bikomeje kugenda byitwara neza. Ngayo nguko rero nk'ibisanzwe, nyamuneka ngewe ni Rafiki Kijana Machachari, niwe mu by'ukuri wicaye imbere za kamera za Bohoka Ukire, Bohoka Ukira wumva mu by'ukuri ikitwa amakuru agezweho, amakuru abatandukanye ndetse nandi muba mugenda mukurikira ahandi aba yiganjemo ndetse ibihuha. Yemwe uretse no kuvuga ngo aba yiganjemo ibihuha, ni amakuru aba yiganjemo icyo nshobora kwita nko gukabya ndetse n'amakuru aba adafite amasoko. Twebwe rero amakuru yacu aba afite amasoko yayo, niyo mpamvu tugira dutya tukababwira uko situation ziba zikomeje kugenda zimera muri axe zose uko ziba zimeze. Munyemerere dutangirire ku mirwano ikomeye cyane mu by'ukuri imaze iminsi muri Gatoyi. Tubitse ko iyi Gatoyi iherereye ari imwe muri secteur zigize territoire ya Masisi, zigize territoire ya Masisi, kuko Masisi igizwe na secteur ebyiri ndetse n'amashefera abiri. Ni ibintu bijya kugira ubuso bujya kungana ariko bigatandukanywa n'uburyo bw'imiyoborere. Nka secteur ntabwo iyoborwa n'ubuyobozi bwa kutime cyangwa ubuyobozi bwa gakondo, ariko icyitwa sheferi cyo kiyoborwa ni entité administrative coutumière. No kuvuga ngo hari sheferi secteur zo uba uyoboye agomba kuvaho hakatorwa undi cyangwa se hakanomwa hagashyirwaho undi udafite aho ahuriye cyangwa se udafitanye isano n'uwari usanzwe ahari. Mu gihe cyo sheferi yo ni ukuvuga ngo ni héréditaire, pouvoir iba iri coutumière héréditaire, ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi yavuyeho himikwa
umwana wiwe ni nk'ubwami, niko biba bimeze, niko biba bimeze ku masheferi. Ibi biracyaba aplike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nko muri teritwari ya Masisi. Urabyumva neza cyane, ifite sheferi ebyiri, hari sheferi ya Bashari ndetse na sheferi ya Bahunde. Sheferi ya Bashari rero ni iyoborwa na famille royale yo kwa Sa Majesté, oyo bita Sa Majesté Bashari, waje kwitaba Imana, yitwaga Mwami Bashari Mokoto Sylvestre Nyanguba. Uyu yaje kwitaba Imana, ndetse mu by'ukuri haza kwimikwa ejo bundi, nibwo himitswe umusimbura, kuko rubundi yaje kwitaba bari mu buhungiro, himitswe uwo bita Mwami Bashari Jacques rero niwe wasimbuye Bashari Sylvestre Nyanguba. Ariko kandi sektere ya Bahunde cyangwa sektere y'Abahunde iyoborwa ahanini na fami yo kwa Kalinda, guhera kuri Kalinda wa mbere kugeza ubu ngubu. Abo ngabo nibo bayoboye sheferi ya Bahunde. Nk'uko muri Bwito haba hayobowe n'ubwami bwo kwa Bugunda, abo ngabo iyo genealogy, iyo enseignement nibo baba bayoboye ibyo bice. Si ibyo gusa, no muri sheferi ya Bwisha haba hayobowe famiye yo kwa Ndeze, guhera kuri Ndeze Rugabo kumanura kugeza amagingo ya ngaya, niyo famiye Ndeze niyo ibiyoboye. Tandiswe ku masektere yo muri teritwari ya Masisi hari sektere ya Katoyi ndetse na sektere ya Oso Banyungu. Izi ngizi rero ntabwo zo zigendera kuri kutime, ahubwo zo ziyoborwa mu buryo buba bwateguwe n'ubuyobozi buhari nka province, territoire ndetse n'ibindi. Ibi rero twashaka kubabwira ko muri sektere ya Katoyi imirwano yabayeho ku munsi w'ejo. Amakuru aravuga ko nyuma y'ifatwa rya centre ya Gatoyi, twabwiye ko yafashwe harya, abandi barimo baracyavuga ngo Katoyi centre tombe, twebwe ibyo ngibyo mu by'ukuri byamaze kuba amateka. Nyuma y'ifatwa ry'aha ngaha, amakuru aratubwira ko M23 yagiye ifata ibice byinshi kugira ngo ireke za Kazinga zisigare ziri safe cyangwa zituje, zitagabwamo ibitero. Barwanye ngo nk'abari Amavubi, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho, ngo ndetse baza ku advancinga binjira mu bice byinshi tugiye kugenda tuvuga, nk'igice cya Gikoma. Murabizi za Bukumbiriri zagiye zifatwa kera, izo ngizo bari bazirenze, bafata aho bita za Gikoma, barakomeza axe ya za Ngururu zo murabizi zari zafashwe, barakomeza bajya naho bita za Kazihiro, ni muri Nyamaboko iya kabiri, ubwo ni mu moso bwaho, werekera muri Oso Banyungu. Hanyuma amakuru akatubwira ko coalition yaje guhunga yerekera Warikare, cyane cyane bamaze kurenga Katoyi centre berekeza muri Warikare, ahasanzwe hazwi nka sektere nka groupement ya Walowa Uloba. Aho ngaho rero niho bamaze guhungira bidasubirwaho, niyo makuru akomeje kugenda atugera tubwira ibyo ngibyo. Gusa aha ngaha bavuze ko ngo nyuma y'ifatwa rya Gatoyi centre, ngo Katoyi centre, le M23 avance vers Ufamando. Le chef-lieu du secteur de Katoyi dans le territoire de Masisi en province du Nord Kivu est passé depuis mardi 18 Novembre. Birumvikana ngo mu by'ukuri abangaba bivugwa ko utu duce twafashwe n'ubundi, hanyuma bakomeza berekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko nababwiraga. Ngo selon une source administrative locale, les combattants du M23 se dirigent désormais vers Ufamando dans le groupement de Nyamaboko 2. So no kuvuga ngo rero gahunda uko zihagaze ubu ngubu barimo bara advancinga berekera mu bice byinshi byo muri territoire ya Masisi, kugira ngo n'ubundi za axe nababwiraga za mahanga zigize agasozi n'ubundi zigende zikurwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twihuse cyane mu nyemerahanga duse nk'abahavuye duhite dusimbukira muri Sud Kivu, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho amakuru atubwira ko nyuma y'ifatwa ry'agace ko bita Mariamba mu cyerekezo cya Nzibira ndetse n'ahitwa za Irega muri groupement ya Ruhago, amakuru aratubwira ko kuva mu masaha ya mu gitondo Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta bagabye igitero mu gace ko bita Ikambi rero naho nahanga ni hafi y'ahangaha Irega. Amakuru akaba avuga ko ngo bagiye na Gasu village ka Irega muri groupement ya Ruhago
ruhago nk'uko nababwiraga. Amakuru akaba avuga ko nyuma y'uko M23 mungumu yinjiyemo ndetse ikagukubitira icyitwa Wazalendo, amakuru aravuga ko Wazalendo ngo zihishe mu mago menshi hano za Irega, hano za Ikambi no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ngo bakaba bakiri mu mago, bakaba bakiri mu mago. Ndakeka abo tubana ku mbuga naberetse video ubwo intare za Sarambwe zari zimaze gukora amasuku muri ibyo bice, uko babigeje barimo batambuka. Ndakeka video mwayibonye, siko bimeze? Video ntimwayibonye? So ibi tuba tubivuga rero abo tubana ku rubuga, video yamaze kubageraho mbabwira ati murebe intare za Sarambwe ko zimaze gusukura muri aka gace, zirimo ziratambuka, kabone nubwo akiri kumvikana urusaku rw'amasasu, ariko ibintu bikomeje kugenda biba neza cyane. Amakuru aratubwira ko nyuma y'aho ngaho hari indi mirwano yarwaniraga ku musozi witwa Gahungwe. Umusozi wa Gahungwe ni umusozi utandukanya Ruhago ndetse na Kanyora. Ahangaha naho niho imirwano yakomereje nyuma y'amasuku yakorwaga muri biriya bice. Imirwano yakomereje kuri uyu musozi wa Gahungwe utandukanya Ruhago ndetse na Kanyora. Andi makuru akavuga ko ahangaha n'ubundi hose ari muri groupement ya Kanyora. Hanyuma andi masoko yacu akavuga ko ngo ndetse ngo hari Wazalendo zaje gutegwa ambiscade ikomeye cyane mu gace ka Mugogo. Hanyuma imirwano ikaba yakomereje aho bita Bideka ndetse n'ahangaha muri Mugogo. Aha hose akaba ari muri sheferi ya Ngweshe muri territoire muri territoire ya Warungu muri province ya Sud Kivu. Ngayo nguko rero nuko guko situation zari zimeze ndetse zikomeje kugenda zinitwara magingo aya ngaya. Andi makuru aratubwira ko amasoko yacu akomeje kutubwira ko hano ubundi saho gusa reka dusimbukire muri iki kibaya. Amakuru aratubwira ko hari umuryango w'abarundi batuye mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bandikiye Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi. Ese bamusabaga iki uyu mugabo? Umuryango w'abarundi batuye mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bandikiye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo bamusaba guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka n'imyaka ubangamiye abaturage bo muri ako gace. Aba ni abarundi nabo barimo barasaba, cyangwa ni ba barundi bwa bwoko bw'abarundi baba muri plaine ya Rusizi? Ntabwo ari abarundi bo mu Burundi, ko hariya hariho abo bita abarundi. Hari abantu bameze nk'ubwoko bwo bita abarundi baba hariya. Ndumva ari abo ngabo, ndumva ntabwo ari abarundi baturiye hariya. Ufite ubusobanuro burenze ubwo ngubwo wenda aze kumfasha muri comment aze kubimbwira, ariko ntekereza ko atari abarundi nyabarundi baturiye i Burundi, ahubwo ari abaturage b'abarundi kuko barahari. So ntekereza ko ari ibaruwa y'uyu muryango yashyizweho umukono na Raymond Sheria Muliro. Raymond Sheria Muliro, umuyobozi uwo muryango, ivuga ko abaturage bamaze igihe kirekire babaho mu bwoba ndetse no mu buzima bubi kubera ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo z'amahanga zikorera muri ako gace. Urumva ngo muri iyo mitwe bemeza ko harimo ingabo z'u Burundi n'umutwe wa FDLR ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva gahunda ukuntu zimeze. Aba rero ntabwo ari abarundi answa, ubwo ni abarundi b'ubwoko, ntabwo ari abarundi ba nationalite cyangwa b'igihugu cy'u Burundi. Ngayo nguko. Hanyuma Muliro yavuze ko abaturage b'i Rusizi bamaze imyaka myinshi babayeho mu mubabaro ndetse n'ubwigunge bukabije. Asaba Perezida Tshisekedi gufata ingamba zihutirwa kugarura ituze no kurinda ubuzima bw'abaturage muri kariya gace kazwiho kuba kimwe mu bifite umutekano muke kurusha utundi muri Kivu y'Amajyepfo. Kopi y'iyi baruwa yoherejwe no ku bakuru b'ibihugu byo mu karere barimo Perezida William Ruto wa Kenya, akaba n'umunyamabanga mukuru cyangwa umuyobozi mukuru wa EAC cyangwa East African umuyobozi wa Kenya, ndetse hari indi kopi yahawe umunyamabanga mukuru wa EAC. Hari kopi yahawe Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, hari kopi yahawe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, hari kopi yahawe Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, hari kopi yahawe Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, hari kopi yahawe Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo, hari kopi yahawe Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia. Nuvuga ngo
abayobozi bose bo muri aka karere ka East African Community bose bandikiwe babwirwa ko mu by'ukuri bababajwe babangamiwe. Icya mbere ni FDL ziri muri kiriya kibaya, ni ingabo z'u Burundi, ubwo ni izo ngabo z'amahanga, ndetse n'umutekano muke bakomeje kugira. Urumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje ndetse kurikoroza muri axe za hariya. Hanyuma andi makuru akomeje kugenda tugeraho tubwira ko hari telegram yasohotse, nayikomeje mu makuru yacu ariko sinaza kuyisesengura. Ni urupapuro rwanditswe na Jacquemin Ruko, ariko ngo yari amaze kubiganiraho n'uwitwa Guy Kabo mu Manda ya Vita, nyuma y'uko muri Beni Butembo n'ahandi uwo bita Kakwesomo Evariste, guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, yari yatangije icyo nshobora kwita kampanye, icyo nshobora kwita imbunda imwe amadolari ijana, imbunda ikomeye ya musada amadolari 200, ndetse ni na anje cyangwa se ahubwo nka magazine cyangwa ibindi bikoresho by'imbunda bakaguha amadolari 10. Ibi ngibi rero byamaganiwe kure n'aba bayobozi, bavuga ko agomba kubihagarika mu buryo bwihuse, cyane ko ngo abangaba batangiye kubona ko abasirikare batangiye kubigiramo uruhare kugira ngo babone amafaranga. Bakora bavuga ko abasirikare bamaze gutahura iyo nkuru, batangira guhereza abasivili imbunda zabo ngo bajye kuzibagurishiriza. Niko byagenze. Atangaga abasivile ugafata imbunda ukahereza umusivile, ukamuhereza amadolari 100, akaguhaho 20, ubundi nawe akajyana ayo ngayo, agasigara nta mbunda afite. Abasirikare ba Kongo muzi ukuntu bakunda amafaranga, bari batangiye rero kuzigurisha. Ministre rero de l'Intérieur yahagaritse iyo kampanye, amubwira ko agomba kubihagarika mu buryo bwihuse, ngo kuko ngo ibintu bitagomba ngo kuba byiza, ngo bishobora kubyara ibintu bitari byiza na gato. Ndashoje rero, reka mbashimire cyane, gusa amakuru mfite nuko kugeza amagingo aya ngaya amakuru ahari nuko bita John Chibangu nawe ngo acungishijwe burya ijisho, ntabwo yarekuwe komite. John Chibangu ntabwo yarekuwe komite ngo afungurwe. Twavuze ko yafunguwe, hari abenshi bazi ko agifunzwe, yaje gufungurwa aragenda, ariko afungishijwe ijisho nk'uko amakuru tuyakesha bimwe mu bitangazamakuru ndetse bikorera mu mujyi wa Kinshasa. Ndabashimiye cyane, twongere dusubire mu makuru yacu ataha. Bye bye.